Kua hoha te iwi o te uri o hau o Ngāti Whātua ki ngā mahi whakaroaroa i tā rātou mahere whakawhanake i tō rātou whenua i te ākau o te ārai. Kua 5 tau i nai nei te hapu e pakanga ana ki te kaunihera me etahi rōpū hapori kia tere ai a tā rātou kaupapa. Ko tahirau te kau kiromita ki te raki o te whaitua nui o Tāmaki Makaurau, te whenua o te uri o hau e karangahia ake nei ko te ārai. Kei a Roy Hananuri, te pūrongo e whai ake nei. He pakanga kua rua e kōkiri hiana e te uri o hau no Ngāti Whātua. Hei whakaea i o rātou wawata whakawhanake whenua, hei oranga hoki mō te iwi. We do feel though we've been unfairly picked on. Mō te 5 tau a te uri o hau, me tō rātou hoa pakehi a John Derby, e hia ana ki te whakatū i tā rātou kaupapa hanga whare ki konei, engari auare ake. We should be given the same opportunities as any other New Zealander. We know there's a lot of other developments around the country who have been able to do the things that we're doing at the moment. No te hapu me John Derby tēnei whenua, e ono rau te kauma ono heketea te rahi. Kei mua i te aroaro o te kaunihera ārohe o Tāmaki Makaurau, tā rātou kaupapa whanake hou, hei hanga i ngā whare whā te kauma ono. It's a piece of land that we think that we can leverage off to help our people. Kei te hīkoetia e te uri o hau ngā tapu wai a o rātou tūpuna, ko te kaitiakitanga o tō rātou rohe. E ai ki te hapu, kua hoha rātou i ngā kōrero whakawehi a ngā rōpū hapori e meana ka whakararu tā rātou kaupapa i te kāinga o ngā manu me ngā kararehe o te rohe. There's a lot of support within the hapu and the iwi to do this. We certainly want our people to build their houses here, to work here, to do the construction, and involved in this whole process. Hei te mane e tū mai nei ka kati ngā tono whakawhitiwhiti kōrero a te iwi whānui me te kaunihera. Roy Hananuri, Te Karere.